Sepedi se re ngwana wo a sa lleng o hwela thareng, pitšaše e ya kgaba-kgaba ka gare ga yona re inolla lenanego la tharolo ya mathata leo le tlago wena la bobedi le la bone go tloga ka ere ya senyane manthapama gomme re go swaretšitše. Dumelang ntate ka Kapa, o bolela le Lebogang Malika mo motseng wa Senotlelo. Be ke kgopela go thušwa, be nka kgopela thušo go ntate ka Kapa le babedi ba pitšatše kgolo ga mmogo le yena ntate Moremi ka lapa la gešo mo Senotlelo ga Malika. Ke dula le bana ba ka ba 6 le setlogolo sa ka se setee le ngwana gešo wa mošimane, mara ga a dule le rena mo gae, o dula ka lefaseng la Makgoweng. And then ke na le mengwaga e 39 ka June ka di 7 ke tlhakantšha 40. Tate ka Kapa ka mo lapeng le re dulang ka mo go lona a gona bophelo. Next. Bošego ge re robetše o lala o ekwa dizwana di wela fase ka mo ntlong, mafesetereng go bapalwa dimaskitlane. Ka nako nngwe ke na le go omana ke ekwa dimaskitlane tšeo ko omanye o kwe di-full step, motho a gona o kwe a go tswirinya a dira dinxa sisi o kwe di-full step di subelela. Tate ka Kapa tšhelete ga e dule ka ga gešo, ke tshwara ka kgwedi a ke bereke mara mo kgweding ke kgona go tshwara tšhelete e ka dira mo 3 point something ka kgwedi. Mara o ka se tshepe ge nka go botsa gore tšhelete eo ge ke e swere a ke tsebe gore ke dirang ka yona, even le ka mo re dulang gore o no bona gore ke mathata fela ntate ka Kapa. Ke reka 50 gabedi mo kgweding, mekotla di-race kgwedi yona ya March o ka rekile mekotla e 3 ya race. Dijo a di dule total tate ka Kapa. Ke ile ka tswa ka ya go bore a tseba dikerekeng dingakeng bona ba mpotša ntwete ya gore ka gore ka mogae go ile go ba le mahu a mantšhi a go hlomagana. And then re ile ra dira eng, ke ba botsa ra sa ke re dira selo ba re swiswetše re mo leswiswing. And then re swanetše gore re hlatswe motse. Ngwaga go feta ka December mošimane a gešo o ile a dira modironyane wa go hlatswa motse le ditaola, go na le ditaola ka mogae, tate mogolo ka be e le ngaka le papa ka be e le ngaka. Then ba re hlatswe ditaola gobane le tsona di swiswetše kore santse go hlatswe ditaola le motse ga mmogo le rena. Ngwaga go feta re dirile jwalo ntate ka Kapa. Ai wa tseba o ka re go senyega go ya pele go bolela nnete a gona di-changes next. And ge re be re sa gola ntate ka Kapa re godile ka mogae e lelapa le e leng gore be le tšhaba ke batho ba re kokwa ka wa loya, a gona bothata. Re godile ka gae, ke rile ge ke dira grade 5 ge ke gopola gabotse ke ile ka re ke robetše bošego ka kwa motho a ntšhikinya mo hlogong. Ke ile ge ke re ke tshwara letsogo lela be le kwagala e le letsogo mara le ne le maboya, o ka re selo sa maboya. Jwale ke ile ka tsoga ka gwella koko a laeta le bone ka re koko go na le ntongwe ya maboya ya ntsoša. Koko rile nka ra ba rae wa o lefiega wa boifa robala. Papa ba a sa phela, papa o ile a tsoga a laeta primer stofo a tšea magegeša a ngoretša, ga gona bothata ra robala wa be go a sa. Re ile ra qoba tšatši le lengwe be go ne ntwa thurumo ka montle ba re ko khiela be le bošego. Ke ile ge ke tšwela ka montle ka molapeng ka kry-a tšhwene mo mmotwaneng ka ketima ka tsena ka ntlong, tšhwene ge ba tšwela ka ntle a gona tšhwene ba kileng ba e bona ba kry-a selo. Mošimane a gešo o ile a re tšeng a tšwela ka ntle le yena be sa le monyane mara ba hlalefile a boa ketima a re noga e kgolo. Ba tšwetše ka ntle, papa ko rile a fihla ka ntle a lebelela nogela a re noge a ine taba e tlogeleng e ya mo yang ke noga badimo go o bone nogela o tsebe gore o na le mahlatse. So go aya batswadi ba ka ba hlokofala, ra šala le mokgekolo abutaka re ba bararo go maka ene o nyetšwe ka rena moki. Go aya abutaka hlokofala re šetše re le ba babedi ka ge le gone bjale re ntse re le ba babedi jwalo. Ra šala le koko before a tlo hlokofala ba dira dilo tša dimaka
ba kgone go tsoga bošego a kokotela mošimane a gešo a mmotsa gore a mo khaphe kae nkuruaneng ba tshuma batho a mo khaphe o tshumiwa o namela drum re makala ra thoma go mo khiela ka mo kamoreng ge re robala bošego tšatši le lengwe ngwana gešo wa mfounela ka mo maphasi wane gore mo go nna gore gape kokwago o tswile ke re koko o tswile o re ee ke re o tswile kae ka gore re mo khieletse o re aowa le nna a ke tsebe ee tla re tle re bone gore o tswile kae ke tswile ge re fitlha wa kokošo montle o tšhepile ko mmotse thata o bolela gore yena o yang kuruaneng o emetse mošimane wa gešo mošimane wa gešo wa mmotsa gore o tswile kae koko swara kwa wa tlogela mošimane wa gešo bile thomo mmotšiša ka bogale gore ke re makoko o tswile kae napile o re yena o tswile mo lefestereng ka nnete ge re ya lefestere le butše festere la gešo le godimonyana ga le fase le godimonyana mo e leng gore mokgekolo wa go lekana lola wa gešo wa 80 something years a ka namela mona lefestereng a brunga ba le ka mošimanyana mokgekolo wa gešo ngwana gešo ke ga mmotsa gore re bontšhe gore o tswile ba motsena boela aowa man o no namela a sa ke re tshepe ka kry-a mmereko mo di-RDP ka bereka di-RDP mo gae re bereka go aga di-RDP ra be ra fetša ra go berekela seabe le nokaneng be ke dula seabe bana ba ka be ba šitše le mokgekolo le yena mošimane wa gešo ke rile ge ke tla be ke tla gae di-Friday ke rile ge ke tla gae gona go šampotsa gore wa tsa go šatle go diragala taba semaka mo ke re molato na a tsoma ke motho a go rata o tsoma ne ba ile o tsoma ka bona ba boa ka masa gore ga boane ba tshwere kolobe o re ke tshwere ke tlala ene ke duma gore ke je ka name ya kolobe na robala ka ntle o re ke ya ka ntlong ye kgolo ke bona le bone la tuka sestere ka kua go ene ke ra bo magoko o robetse le bana ba le ba lebetse o tima le bone o ya ka gae ya ka gae ga bula lebati la modumela o re wa tsa mo pele ga ka go le re burukutu ke le swiswi ga la eta le bone mo leboteng o kry-a koko eme mo pele ga gage wa mo tšhergane o wa mo kae koko ra wa nna a ka wa o re jwale o dirang ka mo ka nako e o re ke tlo hlatswa ditswana o re aowa o hlatswa ditswana bang ka nako bana ba sestere ba kae o re ba robetse ke rile ke fihla ko ka kry-a ba nkhieletse ka ntle ke re ke a go bona ko re bala le bona ke kry-ile ba nkhieletse ka ntle so o re ba le wena o hlatswa ditswana ka nako e na o re ee ke a di hlatswa ke re sa le bo9 ngwana ola wa gešo o re ke re aowa a se bo9 gape magoko lebelela nako gore ke nako mang mokgekolola o re aowa nna be ke re sa le bo9 ngwana ola gešo o re aowa ke tswa go yona ene ebile le nako ela o e tla matšatšinyana fitlheng setere a ka go botša ke no te kgomolela so a ke tsebe ntate ka kapa gore dilo tše di diragalang ka mogae e ka ba boloi or maybe ke dilo tšeo tša badimo or maybe ke dilo tša mokgekolo ka lebaka la gore ba bangwe ba re botša gore re dula le dilo ka mo ene le nna ka saete lele ke a dumela gore re dula le dilo ene gona jwale mola mokgekolo a tlhokofalang ke gona ke thomo o dumela gore mokgekolo o ba seleka ntate ka kapa dilo tše e leng gore di a diragala before di tlhokofalane re ge re mo apetse re mo fa dijo a re botša gore yena o ja jwang bana ba le ka kua ntlong ba saše mara ka ntlong go tsena a gona selo re mmotšhere bana ba feng a re ba lla ka mola gona jwale sentse a tlhokofetse re na le bothata ba gore re na le ge re robetse bošego re kwe go lla bana ka mo ntle go lla masea ntate ka kapa so nna ke te gopelela thušo maga gešo ngwana gešo ka lefaseng la ka magweng mara re dumelelane nna le yena gore nka dira se ke se dirang gone jwale ke mmoditše gore ke nyaka go dira so gore le yena gane bothata so nna ke kgopela thušo ntate ka kapa ke kgopela thušo go baapei ga mmogo le ntate moremi nna re kgopela thušo le tlhahlo ditšhelete ga di dule ga ke tsebe gore ke dirang ka tšhelete ke kgone go dira dilo ke tlhakantšhe dilo ke mete re kgwedi e tlang tšhelete la ge e tla ke nyako go dira 1 2 3 ka mo ntlong ebile go ka bona o dula fase wa discussa gona go senyega le go feta o ka re go phala ke go gomotse nna ke a kgopela ke a rapela ke a leboga thate ka kapa